Genesis 1 verse 1. In the beginning, in the beginning. Ntabwo bikunze kubaho kenshi ko perezida w'igihugu cyangwa undi muyobozi uwo ari we wese ukomeye mu nzego bwite za leta asebera mu ruhame, kubera yuko aho agiye kujya hose habanzirizwa n'imyiteguro idasanzwe yo gupima ubuzima bwe, gutegura ibyo azavuga ndetse no gutegura aho azajya kugira ngo atazata ikuzo muri rubanda izina rye rikahangirikira. Gusa umunyarwanda we yabibonye kare, atamanzura ko nta byera ngo de. Wowe nk'umuturage hari ibikubaho bikitwa ibisanzwe, nyamara byaba ku mukuru w'igihugu cyangwa se kuri perezida bikaba agahomamunwa, byakubitiraho n'izi mbuga nkoranyambaga bigahuhukira ku mirari. Isi ya none y'imbuga nkoranyambaga njyewe nawe twimuriyeho ibirindiro, yigeze ikubwira uburyo aba baperezida n'abakuru ba guverinoma tugiye kuvugaho basebeye mu ruhame, isi yose ikumirwa ikifata ku munwa? Nitwa Dushimimana Ozemimosa, tuguhaye ikaze mu isi y'ibikomerezwa. Uramutse ugiriwe ubuntu bwo kureba ku ndangamuntu ya buri muturarwanda wese, wasanga igice kinini handitswe ngo cyavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka uyu n'uyu. Abo tubita abana ba Nida. Njyewe nawe wabona turi mu bahimbye amatariki y'amavuko kugira ngo tujye tubona uko dukora isabukuru nk'abandi bose. Impamvu nyamukuru y'ibyo byose tuvuze ikubiye mu nteruro imwe gusa: nta foto, nta videwo, yewe nta bubiko bwiza bwabyo, nta cyabaye. Waba wifuza aba MC b'abahanga, abatahira bamize umuco bunguri, abatetsi se babizobereyemo, amafoto na videwo bikoranywe ubuhanga ndetse n'ibyuma bikodeshwa, bande, itorero basusurukiriza ibirori, ibyo byose muri Asimilado Company tubikizeho. Kuri ba bandi baba hanze cyangwa bafite umwanya mutoya, tubategurira ibirori byanyu byose, mwebwe mukazaza muje kubyitabira gusa. Dore ibyiza byo gukorana natwe: igiciro kirahendutse cyane. Iyo uturangiye ikiraka tuguha 7.5% by'ayo twumvikanye n'umukiriya. Tukuzanira icyamamare icyo ari cyo cyose wifuza mu birori byawe. Bitewe n'ingano y'ibiraka waduhaye, tukongeza kugukorera indirimbo mu buryo bw'amajwi na videwo ku buntu, uzatunguza umukunzi wawe ku munsi wanyu. Ibyo kandi biherekejwe no kuba dufite ububiko bwizewe, mu myaka iyo ari yo yose washaka kongera kubona ibirori byawe wabibona. Mutugane kandi mutuvugishe kuri izo nimero mureba kuri sikirini yanyu. Ku mwanya wa 10 w'abaperezida n'abakuru ba guverinoma basebeye mu ruhame, turahasanga His Excellency Salva Kiir, perezida wa Sudani y'Epfo, winyariye mu ruhame nkari zigashoka. Perezida Salva Kiir yagaragaye yinyarira ubwo yari ari mu muhango wo gutangiza umushinga wo kubaka umuhanda mu gihugu cye, inkari ziva mu mapantaro zigera mu nkweto, maze abakameze nabo si ugukamera karahava. His Excellency Salva Kiir ibi byamubayeho mu mwaka wa 2022 ubwo bari kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu cya Sudani y'Epfo. Muri uwo muhango yari yaje gutangiza nk'umukuru w'igihugu.
perezida w'igihugu yinyarira mu ruhame? Sinzi niba wumva icyo kintu. Kubera ko amashusho yatambukaga kuri televiziyo y'igihugu imbonankubone, amashusho Salva Kiir yinyarira yahise akwirakwira mu gihugu hose mu kanya nk'ako guhumbya. Uyu mukuru w'igihugu Salva Kiir w'imyaka 74 ushinjwa kugundira ubutegetsi, bikeka yuko yari arwaye indwara y'urwungano rw'inkari ikunda kwibasira abageze mu zabukuru. Aya mashusho yakimara gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abantu bagiye bayatangaho ibitekerezo, abandi bibaza impamvu umukuru w'igihugu yinyarira mu ruhame, abashinzwe protokole ntibabimenye ngo bahite bamwihutana mu bwiherero. Gusa ucunze neza mu mashusho bigaragara yuko hari abamubonye ariko babura icyo babikoraho, kuko nyine bari bari kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu kandi nta wemerewe no kunyeganyega cyangwa ngo akore ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose mu gihe iyo ndirimbo irimo iraririmbwa. Bamwe bashinze uwari uri gufata amashusho kuri televiziyo y'igihugu ko yabibonye akabyirengagiza kandi abizi neza ko bitesha agaciro umukuru w'igihugu cyabo, ariko nanone abandi bagakomeza batanga ibitekerezo bavuga ko byari bikwiriye kugira ngo hagaragare yuko ashaje bihagije, atagifite ubushobozi bwo gukomeza kuyobora igihugu nka Sudani y'Epfo. Abanyamakuru 6 bakoreraga urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru bahise batabwa muri yombi bashinjwa ibyaha bifitanye isano n'aya mashusho. Ku mwanya wa 9 turahasanga uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma, wananiwe gusoma ijambo ry'icyongereza in the beginning ari mu ruhame. Uyu mugabo rero rimwe ubwo yitabiraga ibirori rusange yafashe ijambo nk'umushyitsi mukuru, agiye gusomera abantu muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro. Ijambo in the beginning iri mu bantu rusenda neza, abari aho ngaho baraseka barakwenkwebuka. Ibi bikimara kuba, amashusho yahise akatwa akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, abantu bibaza byinshi niba atabikoze ku bushake cyangwa se yaba yagiye gusomera ijambo yasinze. Ngaho ni mu nyumvire namwe. Genesis 1 verse 1. In the beginning, in the beginning, yeah, in the Listen properly. in the beginning, yeah, in the beginning, in the beginning, in the beginning. Ku mwanya wa 8 turahasanga uwahoze ari perezida wa Gambia Yahya Jammeh, wabeshye abaturage ko yavumbuye umuti w'icyorezo cya sida, ariko muba yavuye bikarangira nta n'umwe ukiza ahubwo bamwe banapfuye. Yahya Jammeh niwe perezida rukumbi ku isi nzima watangaje ko yavumbuye umuti w'icyorezo cya sida ubwo yabibwiraga abaturage be mu gihugu cya Gambia mu ijambo ryatangizaga umwaka wa 2013. Icyo gihe yatangaje ko ibitaro byinshi bigiye kubakwa mu gihugu cye cya Gambia, ndetse anatanga icyizere ko mu mwaka wa 2015 nta cyorezo cya sida kizaba kirangwa mu mibiri y'abaturage ba Gambia. Mu mashusho amwe, Perezida Jammeh agaragara mu bitaro bitandukanye byo mu gihugu cya Gambia agenda aho uwo muti yavugaga ko yavumbuye abarwayi ba sida, bamwe akawubaha bakawinukiriza, abandi akawubasiga, ariko n'ubundi birangira uwo muti yari yaravuze ko yavumbuye umutamaje, ahubwo aho yawuhaye barushaho kuremba, ndetse bamwe baranapfa kubera gutera umugongo uburyo bwari busanzwe bubafasha kubwo bukana butabazengereza. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryahise ritangira kwamagana uwo muti, rivuga yuko ushobora guteza ingorane zikomeye, harimo no gukomeza gukwirakwiza icyo cyorezo cya sida. Ku mwanya wa 7 turahasanga Bwana Retired General Moses Ali, minisitiri w'intebe wungirije mu gihugu cya Uganda, wagiye gufungura ku mugaragaro irushanwa ry'umupira w'amaguru, yawutera akirunda hasi abari aho bose bakifata ku munwa bakumirwa. Mu mwaka wa 2018 Bwana Retired General Moses Ali
yari agiye gufungura ku mugaragaro irushanwa ryakinirwaga mu gihugu cya Uganda kuri stade mpuzamahanga ya Nambole, ateye umupira wagaramye, urukweto yari yambaye narwo rutakara hirya iruhande rwe. Abari bashinzwe umutekano we bahise bamwegura vuba na bwangu, ariko n'ubundi bibaye ubusa kubera yuko abari bari muri stade bari batangiye kuvuza induru, n'amashusho yatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, maze Abagande n'isi yose turaseka. Uwo muminisitiri adukwiza akamwenyu sintakubwira. Ku mwanya wa gatanu turahasanga uwahoze ari perezida wa Kenya Mwai Kibaki, wategetswe n'umugore we kuvuga ku mugaragaro ko afite umugore umwe rukumbi nyuma y'ibihuha byari bimaze iminsi bikwirakwizwa. Mwai Kibaki ubwo yari ari mu kiganiro n'itangazamakuru mu mwaka wa 2009 cyaberaga muri perezidanse y'icyo gihugu, nibwo umugore we yamutegetse ku karubanda kuvuga ko ari we mugore rukumbi afite imbere n'inyuma, ngo Abanyakenya bose n'isi yose bimenye, hatagira uzongera kumwiyitirira. Ku musozo w'imbwirwaruhame ya perezida, Madame Lucy Kibaki yagaragaye mu ruhame afite uburakari bwinshi cyane, abaza abari aho ngaho niba hari undi mugore basangiye umugabo, ngo niba hari najya imbere yidekarare nawe bamumenye. Ibyo ntabwo byapfuye kuba gusa, kubera yuko byaje bikurikira amakuru yari amaze iminsi acaracara avuga yuko Mwai Kibaki yaba yari afite undi mugore witwaga Mary Wambui. Uyu ni umugore wanjye Lucy, ndetse ndashaka kugira icyo mvuga mukibike mu mitima yanyu. Murabizi ko nanjye ndabizi, ndetse buri wese arabizi ko nasezeranye. Mfite umugore umwe. Muri Kenya buri wese arabizi, ariko itangazamakuru rihora rikwirakwiza ibihuha ko mfite undi mugore cyangwa abagore benshi. This fumble has prompted reactions on social media by amused viewers. CGTN's Elisa Njemela has more on this story. Perezida Cyril Ramaphosa yagaragarije abanyagihugu ingamba zo kwirinda coronavirus, ndetse n'uburyo ari ingenzi kwambara agapfukamunwa, ariko inyigisho ntiyagenze nk'uko yateguwe. Ku mwanya wa gatanu turasanga perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa wagiye kwigisha abantu ko bambara agapfukamunwa, bikamuzamberaho kukambara ku munwa no ku mazuru, akagashyira mu maso nk'uwambara rinete. Mu mwaka wa 2019 mu ntangiriro z'icyorezo cya COVID-19, perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagaragaye imbere y'itangazamakuru arimo arigisha abaturage uburyo bambara agapfukamunwa n'icyiza cyako, ariko mu kubikora kukambara bimubera ihurizo neza aho kukambara ku munwa no ku mazuru agashyira mu maso nk'uwambara rinete, bigeza n'aho yigendera. Amashusho akwirakwizwa mu gihugu hose, bamwe batangira no kubikinamo komedi. Ku mwanya wa kane turahasanga His Excellency Paul Biya, perezida wa Cameroon, wasebye inshuro zigera kuri 3 zose. Ubanze koko gusaza ari ugusahurwa. His Excellency Paul Biya kuri mikoro zari zifunguye na kamera zari zimuhanze imboni, yumvikanye arimo arabaza wari umurinze ati, se mama, naba nabaye icyamamare, aba bantu bose barahase barakora iki? Uwari umurinzi yagerageje kumusobanurira, ariko bikomeza kuba ingorabahizi,
asobanukirwa ku bwa burembe yibutsa aho yari ari. Muzehe wa kazi His Excellency Paul Biya ubugira gatatu nk'aho bidahagije akunze kugenda asebera mu ruhame, bigaragara ko umugore wari we muntu umufatiye runini, agenda amwibutsa gukora ibikorwa bitandukanye harimo nko gusuhuza nk'uko murimo murabireba ku mashusho. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umuyobozi ukomeye cyane mu gihugu cya Guinea wabaye ikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga mu mezi make ashize, Bwana Balthazar Engonga. Bwana Balthazar Engonga ubwo yakorwagaho iperereza mu bigendanye n'inyerezwa ry'imari ya leta yari anashinzwe, yasanganywe amavideo agaragaza abagore bagera muri za magana yagendaga yiyongobezamo. Balthazar Engonga mu isi yose arangabe Engonga koko, ku buryo ubu ngubu niyo agiye mu birori bakamuhagurutsa, niyo yaba perezida umeze gute, Engonga akomerwa amashyi y'akataraboneka kuko yafashwe nk'ikimenyetso cy'umugabo ushoboye koko. Bwana Balthazar Engonga mutagira ngo ruvuna bataka yavuzweho gusogongera horoshye. Reka da, mu mashusho yafashwe yagaragaje Engonga arimo aravugurura abashiki ba perezida, abagore b'abaminisitiri, ab'abanyamabanga ba leta n'abandi bose bakomeye. Balthazar Engonga yaragiye abiyongobezamo, isi yose tubibonye twifata ku munwa, twibaza ubwoko bw'iyo Viagra biraducanga. Gusa abasobanukiwe neza umukino wa politike bavuga yuko Engonga ashobora kuba yarakinnye politike nayo ikamukina, biriya bikaba byari birimo akagambane gakomeye cyane. Bwana Balthazar Engonga waba uzi ubuhangange bwe? Tega amatwi neza uburemere bw'aya majwi arimo aramwakira, nuyarangiza umutima wawe hari icyo uri buhite ukubwira kuri Engonga. Monsieur Balthazar Engonga Edjo, président de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Waba wakunze kino kiganiro? Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Kora subscribe ubundi tuzabonana ubutaha mu kindi gice.